Alright. Kumusta, Jay? Kalkalyam akinabak nang, Luis? Bambannog na dyan, tatang. Apay, awan. Awan nga rod. Isa masurunak. Nabanugak lang nagkalkali, Jay. Ay, kung nagtumat ngamin ka nga awan maganab mo dita. May mayat no adda detektor. Nagnginan tumat tikas, Jay. Ay na. Agmula ka kitday tinatang ka ng protas tapno adan to apitem nga ilakaw. Kanon to paya bumaknangak ngayon kasta. May mayat ti balitok asapulan ta instant ti panagbaknang. Ay na, inkakit di agaplay aminero anak kaw. May mayat ti agsarili tatang tabukudak tumat ti masapulak. Pagsapulam nga ron ngay katawan may nabayag kan ngagsapsapol iti kasta ngam awan mo't uray tiping abalitok lako maamasarakam. Makabannog mat nga rudan tatang kaslam masaduta kaun. Unay mo't daytan, Luis. Bigbigat ngagsusuyaab ka. Napuyat anak nga rod. Pinuyat nak yan ay tagtagainap ko idirabi lina bakit? Anyaman tinay tagtagainap mo na ya. Bimak nangak ka no. Diyak ka no mabilang tilugan ka. Talo ka no adadakkel abalay ti balay ka. Kan nagado ka no ti katulong ka. Anya? Iso ama siguradok bakit? Bumak nangak kong iti mabi. Ay, kasano ka da bumaknang ka nakasadsadot ka mat. Ultimo mang tarimaan iti bubong ti balay ta di mo pa'y maaramin. Gapoy ti kinasadot mo. Basta marikrik na bumak nangak iti mabiit. Iso nga ganos talang bakit? Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ay na, Luisaya, no agarapaap kabuyo gamit aramid. Saan nga iti sa ulaang? Aggunay ka, agtrabaho ka. Kasano nga umado ti kwartam nagtugtugaw ka lang nga agsilsilpon di ti balay? Saan mo't nga amin na bimaknang kat nagagat? At datay talaga na swerte. Kita, tay kalugaran tayo idi apada ang mamirmiraot. Idi nakakali ti balitok, bimaknang. Instant ibabaknang na. Isapin manaw dan di ti lugar tayo. Di da kayat ti makikilan. Apay, agpaiso ayaday dyan da mag-idila kay. Wen, kunak lang arudan. Agpaiso day jay. Kat no damag kung adan nagdadakkel nga apartment day di syudad. Nagado ka no pa iti pampasayro alugan dan. Ay, kastaya. Isadyak mapukawan iti namnama bakit? Patsyag ang makaswerte aktumat akas iti day jay kalugaran tayaw. Bumaknang tantumat bakit? Papanamlina. Inakman makisag ka nanang, tay supay titangdan ko. Si Kalaang, ayan je asawam ngay. Inkuyog mo kumaa. Wano adan trabaho na. Anya nga adda? Awan. Adda je balay nakauldag manon. No kastamot la ka na yun, sinaamon. Aglalaki kalaangan, Lina. Tilay bagbagayo mo, nanang. An-anon ti sadot nga asawa. Dila agbain. Papakpakan laken kan iti agnanayon ang naglalayngan nan ngay. Makapanunot to mo laang gumagat to siguro. Nariga mo basta sinaaklatan ta nagkasar kami mo. Kakaasi ka laang no di mo sinaan da di alalaki anak ko. Sinaamkit din ta sumapol ka iti baknang. Kanuray saan abaknang basta nagagat ngagtrabaho. Panawam kit din da di nga asawa anak ko. Saan nanang? Ay ayatok ni Luis. Ada nagkinarian mi anila ang patay ti mamagsina kada kami. Kat orayam pa'y laamatay ka, sabo sinaan da diyang asawam. Ay na anak ko, mabiit ka amatay no kastalaang, tamaparigat ka iti trabaho. Bagbaga ang manmet di anak mo, abalayan. Ibagam manmet ngagsapol iti trabaho na. Kitno ka na yun kung ay baganay takin kwa na abalayan. Ngam di nakmet deng-denggan. Kakaasi jay anak ko ngagtrab-trabaho. Wen, abalayan, amok na ita.
Ang awan mo't maramidak, tadi nakmat denggan. Depende ngamin iti panagpadakkel iti ubing ti kasta. Pinadakkel mo ngamin asadot di anak mo, iso akas jay. Ay, saan mo't naabalayan? Ta nagagat mo't idi ni Luis. Salasim madut mo't idi nangasawan. Jak man amaw iti dahi nga anak kaw. Isulaang matikas jay karag iti amin nga anak kaw. Ala, mapan ka ijay balay da. Taing kabagbagaan jay anak mo, abalayan. Mandaram ngagtrabaho. Lina bakit? Adda nabuyak iti social media. Nabuyam nga. Adda mo't gayam kinabaknang iti kayaw. Kayo nga. Adda mo't gayam na idulin a balitok karag iti dadakkala kayaw. Inlemeng kano dagitay hap-hapon idi tiyempo ti gubat. Anya? Saan lagayam maiti unag ti daga tinangilemengan da karag iti balitok. Adda pa'y gayam karag iti puon ti kayaw. Imposible mo day tangay bagbagamon, Luis. Posible bakit nabuyak nga raw. Legit dahil dyan nabuyak. Taado ti views na. Apay, gapotado ti views na, legitan. Ay na, Luis, adon ti fake news ita. Ure inulbo din, basta kumita day ti social media. Pudno nga raw dahil dyan. Anyang aro di tangay? Rugyak manan tagsapol iti kinabaknang. Bakit? Ni, adda ka mga lagayam dito'y sangot ti balay nga kap-kapi. Birbiro kang kamanlangan. Adda ko may paramid ko kan ka, Luis. Plan-plan nuwag nga raw no kasano ti pamayak iti aramidak to adakkel agay. Kano sa dino ti pangipwisto iti garahe. Ni, apay, adda kwarta mapagparamid mo iti dakkalagate kan garahe. Ay, dandanin bakit? Basitla pa nagura yun, bumaknang tan. Ay na, sa asawam mo. Kasano kumabumaknang ka kadi ka magtrabaho? Nakasadsadot ka? Nukas kasano, siyak ti kaunaan asadot a bumaknang. Anya? Ipakita ka iti tao asaan nga amin asadot wano istambay kat awan napintas masakbayan na. Tilay bagbagam. Ingka man kay di ka nalanjay likod ti kusina. Tane, kanayo na maornong ti danong ijay tunggalag tudo. Wen, madamdaman taon tanay. Jak penal pa sa nagplano. Ay nagplano kanto no adan kwarta di tadakulap mo. Alaki din umay kan. Wen ka di. Ala, umuna ka ijayon. Tay busag pa ito'y kapay. Tatang, buludak man tay barita yo. Nay, an-anuam ti bareta, Lina. Ay, kanalak man di likod ti kusina. May tani agornong mo ti danom nukas di nga agtudo. Apay asika ti mang kanal. Jay asawam Ayan ni Luis aya. Jakam mo. Agkapkapila itay di sango ti balay. Ngam kalaan mo man na nagpukaw. Anya? Ibagbagak nga iso ti mga ramid ngam kanayon ng mga itantan. Mabagbagtit sa ngaminon dyan nakyaw. Tatunggalagsaw, balitok ti bagbagana. Makasarak to kano iti balitok, bumaknang to kano. Ay una yun na dya tao. Jela sadot na ngamin ti pagturayan na. Imbes nga trabaho tapno makakwarta. Hanggang jebet la agar arapa after aramidon nan. Dila agbain na dya always. Mala, siya kaunti mga ramin iti dayjay palasang kaw. Ta awan pa'y mo't papanak ita. Ay ala, saanan, tatang. Siyakon, kababain mo't kada kayo. Pagbainam ko ma, katawan mo't sabsabalay. Sakit di ati rumbang nga agbain. Ta kas jay ti aramid jay anak kaw. Mangibabain. Nay, Luis, apay tagtagbatam tapuun ti manggangay. Tagtagari, di ka naariwawa, taamangan no adda makangagkan ka. Dalan ti hapon dito'y initsimpo ti gubat. Adda posibilidad na, adito'y kayo tinangilamangan day ti balitok. Anya? Adda ngamin nabuya kakasta. Saan lang ay ti unag ti daga tinangilamangan day ti balitok. Pati karag ti puon ti kay kayaw. Ay na, mabagbagtit kan samot at talagan. Ulawan na kan ti imahinasyon mo. Imposible mo dahi tangay bagbagamon. Agbambanog ka lang. Kanda dadaulam lang tamangga.
sayang ano mapukan. Saan ko apukanan? Kita lang iti unag na. Ay na, gararamid ka, Luis. Ingka man kidag pelas, tay pa-check up ka man langan. Adan sa mga agpaiso tama ta utak mo. Tanyat pagkit kita am kanyak. Bagtay. Sika siguro ati agballa. Taadda puliyo akasta. Ado, ti balay ti pamilya yaw. Di ka mangiraman, tawan bibiyang dagijat at tao iti saritaan. Kan sana bagtit dagijay, awan pulimi akasta. Sikatim mo na. Pagbalinan pa'y katabagtitan. Nagalaskat nga aramid ti kastan. Ala, isardeng mo nga rodan day tang araramidam. Intaki di manganan. Sa anak amabisin. Sikan ti mangan no kayat mo. Nasaya at tay may ka dito balay, Luis. Alyamat ti kasta nga aramid maon. Apay, di ka mabain kadagiti na kay kamangam. Kang runa ni di asawam. Di ka matagtrabaho na nakaw. Ultimo di ipapaaramid di asawam, di mo pa'y aramid na. Bisi ak nga ron tatang. Bisi ka nga. Agsorsor-sor nga agbirbiraw iti adula amen. Di kay kadyag sasawi ti kasta. Tano bumak na nga, ibingayan kay tao. Ay na, Luis, aya. Agmula ka nga minat, sigurado pa'y anak ka. Pinatas kong na itatang. Nagado ngay mula kiday. Hangam nalugi aklang. Diyak pa'y nasubot ti puunak. Sapay inututang ko lang na dyan. Ay kat gagangay na Kastala no damaw. No gaggagatampay. Makatsambakan tulat ta. Basta nadidigra ako nga garden tatang. Awan magimulak dita. Kahit ti aramidam at nangarod magimulam. Awan mait. Nabayagan nga agbirbiro kay ti pagbaknangan. Ngam awan mo't masapulam. Agsaysayang kalay ti oras dita. Ay kaadan to Sa anak ang mapukawan iti namnama tatang. Ha? Aping nga dabunton dita masikigan ti balayo tatang. Diyak mo Diyak mo't nasipsiputan nga dagayang bunton dita. Ay sos, partaan day tan tatang. Partaan nga da kinabaknang dita. Ay na, ay dayto yung tiro tatang. Dito'y gayam tayan ti birbiru kak akinabaknang. Adda nakalamang akinabaknang dita tatang. Anya? Ay, adday ta kamanin, Luis. Pati bunton pagintirisam. Ay, sos. Ikanda kayo iti sign abumaknang tatang. Di yu pagan anaw? O anya? Agtulag tatatang. Kalyen ti dagaan agtuban ti bunton. Nga, aggudwata iti kinabaknang amakalita. Wano, bukudak akalyan. Nga, bukudak mo't ti makalik a kinabaknang dita. Ay, di nakiramraman dita ulaw mo, Luis. Kundi mo kutkut yan dita daga dita. Ta mga numarsuod to'y balay. Sapay panagtutudawn. Nariga tayo. Isublik mo't lada gusti daga amakalik no kwa tatang. Basta di mo pakibiyagan dita. May sako malang di saaw. Di nakpagpungtutan. Inkakidiyag mula tapno adapi temtaw. Sigurado pa ay. At dahmat kayang bunton dito likod ti kusina bakit? Apay di mo yung bagbaga kanyak. Ni, anya bunton nga ibagbagam mo. Dayta man ni. Bunton mo dayta. Iparit kit din ni tatang akutsyat ye bunton iji balayda. Imbis na bumaknang dan, di takot kayatan. Isungimbag, dada nakita ka bunton dito eh. Sana bunton dayta. Naurnong laadaga. Idinagi kanal ni tatang ditoy. Bunton dayto. Ay na di mo ipapilit, Luis. Sana bunton dayta kung nalang arudan. Ala, panawan nak dito yan. Tada aramidag. Anyat ko Basta panawan nak dito yan. Di nakpakibyangan dito eh. Mapan kaniti ko na mapapanam. Yahoo! Lina bakit? Lina! Ni, anyat ririawam dita, Luis. Umay ka man ditoy. Nagpigsa ka tang iwamon. Kita ang tinakalig na ito.
Doa balitok ako tsara. Kung may sa atin ito. Pasig balitok na giti bakit. Ni, yelo mga agpay so ti kolor da. Nakalim da kita? Uwan bakit? Ay naambak ng tan. Dahito yung tinabayagan ngayon uray kaw. Natong palang ti arapaap kaw. Agmay-may sakan samot dito'y balayo, anak ko. Napanandya asawam. Ay, napanagdis kita riti kwarta nga aramatan na kanuang agpa Manila. Dumaw dawat kanyak ngamjak inikan. Papanan na ijay syudad. Mapan na kanuila ako jinakali na akot sarak ang tinidor. Nakali na. Nang kalyan na. Ijay likod ti kusina ha. Tsaka mo ano niya dagi jay. Kasla balitok mo ti kolor na. Nga madumot ti makitkita ka kas ti kolor na akot sara kas kada tinidor ala ko ijay department store. Kahit apay ngay nga ijay payla Manila ti papanan na. Kat adumot ti agkilkilatis ijay sentro. Ijay mga rod ti kaya na, tasig sigurado ka no. Awan kanot pa nagtalog na kadagi dyan da ijay sentro. Ay, uray ko mga rod no pudno abalitok dagi jay. Tapno at dagong gunana. Huwag nga rod nanang. Hello Luis, ayan mon. Nakadanon kan dita Manila. Uwan bakit? Kat, kumusta ngay? Ay na, saan ba kaya mabalitok di nakalit bakit? Sinan balitok lang. Anya? Kunak tumang amin kang ka. Ordinaryo lakot sara kan tinidor dagi jay. Sa payadan napilik agatangan nalugan agawid na. Ano? Pikimot gayam na gajay. Kagawid ka nga rodan ha. Umay kakidit na tulungan na ngagtalon ditoy. Nasakit tinagam kuli na. Napaayak launa yan. Jack maklon bakit? Agawid kan kunak. Madanagan ako nanang. Di mo't sumangputan ni Luis. Napnapanan na ngay. Awagam ata amum ti ayan na. Diyak mga rod makontak ti cellphone nan. Manual dawon. Anya, at tinasayaat. Ingkagdamag kin ni abalayan. Amangan no amuna ti ayan jay anak na. Naggapu aki jayan nanang. Awan matlat kontak ni tatang kan kuana. Anya, Gumatangak man iti juice kan tinapay, Nana Mirna. Dahito at tinapay ni kan apple juice. Mabit man lang, Lina. Mapangkaman na ni talon yaw. Ay, wala nana. Inak man agbunubon. Tani, panagraraap manan. Ay na, kaasi ka man. Talagang agmay-may saka na mangsuksukay iji talon yaw. Ay, wen nga rod Tani, di mo nagawa-awid dun di asawak nana. Manwabula nun. Apay, talaga ka dingawa nun kontak yu kang kuwana? Awang nga roden na Mirna. Apay no'y panawagan mo iti radyo kang telebisyon. Wano'y pusyo iti social media. Idi pa'y lang nga ibagbagad tatang kananang dayta kanyak. Ngamjak imanugot. Tama nga no agawid mo't laang. Ngamawampay mat. Iso ang mapilitan naksan nga agpanawagan nana. Hello Luis. Ay naagyaman ak tayo mawag kan. Ayam mo ngay. Pwede ka malagawi dun. Anya ka matan? Tilay pang panawagan nyo iti radyo kang TV. Kababain. Impos na pa itif be. Madanagan kami nga rodan. Tadi ka malagawi dun. Ayam mo aya. Hadak dito Visayas. Jak agawid ditan Lina. Agsinatan. Tadang sa baling asawak dito. Kat masikugan niya Amalia. Anya. Luis, di nakmamanrabakan iti kasta. Saan ka mang rabrabak? Inkakit di ikatil naging pampanawagan mo. Kan ikatil timpos mo iti FB. Sige, tini. At dapat ipapanan mi kanya Amalia. Bye. Hello, Luis. Mabit man lang. Agsarita tapay. Luis! Talaga asaan nga agpampanunot na dya tao. Awanain, nadadailan ti ulo na dya Luis.
Jakmed nga rod, amo no apya na aramid na tikas di kanyak tatang. Inanano sakit imano atawan tikas di nga ugali na. Di kinasadut na. May supay tataganas na mang isukat kanyak. Apay, tatang. Ngala, siya ka ang tagkid-kid daw iti pasensya. Kapag iti inaramid ti anak ka. Awan mo't maaramid, akbalasang ka. Oray bagbaga akjay anak ka. Natangken mo't latat ti ulo na. Di nakdengdenggain. Awatek latan na tigasat ko iti anak yo, tatang. Kumusta, Lina? Luis, Oh, Lina, kailiw ka una mabit man lang, Luis. Ah, Di nakarakupan. Apay nga da ka. Di mo't adan sa bali nga asawa makunam. si kakit dimot, namati ka la adagos. Joke ko lang na jay. Ang angaw ko. Ha? Las-lastog ko ka di day jay, Lina. Awan babae. Si kamot. Rinabak ka lang idi. Agsasaw ka di dagpay so, Luis. Chris, ha? Di ko lang. Saan ka masurutan? Ni, apay nga da ka dito Amalia. Kas talakalakanakan ka timang panaw kanya? Kalpasan asin ni kugan na, panawan naklatan? Luis, asino day ta? Ay, jak am mo dayta. Agbagtit dayta a babae. Siyak tipat niya manang. Nabayag ang nag-live-in kami kin ni Luis Ijay Syudad. Kat adda anak min. Imbaga na anabayagan anatay ka. Ngam na amwak anabiyag ka pa'y malagayam. Linastugan nak day ka Luis. Anya? Ala, Luis, pumanaw kan. Tasan kan apagan ano? Lina, sikati ay ayatan. Ulpod ka, Luis! Anusan kay ti mano atawan? Gapoy ti kinasadot mo? Ngam kastapay ti isubad mo kanyak? Iso ahuston! Kan sininaan na kon, saan ka di? Tayin sukat nak ngarudan? Sikati ay ayatag. Jak kayatan dayta nga Amalia. Andernak dayta a babae. Awan bibiyang ko ni ti dayta! Basta agsinatan! Nasakita na kiti husto gapo iti inaramid ti asawa. Iso na po kamot na naming pinsan ti panagayat ko kankwana. Iti ababa sarita na turn off akon kankwana. Nagtalinaan nga rod ti kinagmay may sakit ti balay mi, aging gaan ay ruwamakon. Alakastan, tigayim mo, Lina.